Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita hanikan na pulo kag unom nga Domingo han katuigan. Ako hi Jeanette Fariola Ruedas nga kaapi han Social Communications Ministry han Archdiocesan Shrine of Santo Niño. Para yana ha Gospel Power hawaray-waray. Samtang nagpadayon ni Jesus nga naniya mga tinunan ha ira paglakaton, inabot hiya ngadto hinusa nga baryo, diin gin-abi-abi hiya ngadto ha iya balay, hinusa nga babayi nga ginngaranan kan Marta. May adabugto hi Marta nga Maria an ngaran, nga liningkod hati ilan han Ginoo nga namati han iya gintututdo. Nalisang hi Marta han iya damo nga mga buruhaton, sanglit dinaop hiya nga nagsiring, Ginoo, diri ka ba nababaraka nga ginpapabayan la ako han akon bugto pagbuhat han nga tanan nga buruhaton ha balay? Sid nga daw nga buligan ako niya. Binaton ha iya an Ginoo, Marta, Marta, naguguol nga nababaraka ka, hindamo nga mga butang, kundi usala ang kinahanglanon. Ginpili ni Maria ang labi ka maupay nga butang, ngandiri na ini maaagaw ha iya. Ha tradisyonal nga paghubad, hi Marta ngan hi Maria nagrerepresentar hinduha nga magkalain-lain nga paagi han pagpahayag hin debosyon kan Jesus o han pagkinabuhi hin espiritual nga kinabuhi. An paagi ni Marta amo an pagin aktibo, nganan paagi ni Maria amo an pagpamalandong. Hini nga pagsaysay ginpalabi ni Jesus an paagi ni Maria kayhan kan Marta, kundi an maupay nga pagbasa han asoy nagpapakita nga waray ginunabi mahitungod han mga buruhaton ha kusina o pag-andam hin pagkaon. Andamo nga buruhaton nga nakakabag-o kan Marta iginhubad tika ang Griego nga pulong nga diakonia. Ang termino nga ginagamit para ha ministeryo ha singbahan. An mas bago nga paagi, amo ang paghunahuna nga hira Marta ngan Maria, nagrerepresentar han aktibo nga pakig-api han kababayin-an ha ministeryo ni Jesus. Kundi ang ministeryo naguupod han pamati ngan pagbuhat. An ministro kinahanglan una nga mahibaro kung ano ang igintutot do ni Jesus antes siya maghimo hin mga plano. Ginsaway ni Jesus hi Marta tungod niya sobra nga kabaraka mahitungod han iya bubuhaton. Samtang sadang anay hiya lumingkod kaupod ni Maria ngan mamati ha iya. Tungod kay an pamati antes han buhat ha ministeryo, gin-aapresyar ni Jesus ang nakapokus nga atensyon ni Maria, nga gintawag ito nga an maupay nga bahin, nga kinahanglan hibaruan liwat ni Marta. Ginoo Jesus, buligi kami nga masabtan nga kundiri kami makikigkomunikar ha imo, ipinaagi han pagpamatihin maupay an ministeryo magiging aktibismo la. Waray gahom. Amen.